Helo, enw fi ydi Alaw. Fi yw perchennog cwmni Priodasau Calon. Dyn ni yn bodoli mwyn helpu pobl i drefnu i priodas. Falle nad ydyn nhw yn sylweddoli pan maen nhw'n dechrau gymaint o waith sydd. Mae'n angen chydig bach o arweiniad a dyna beth dwi'n gwneud. Dyma pwrpas y cwmni. Wedi trefnu Ffair briodas heddiw yma yn y Conra. Y prif reswm rili ydy, wrth gwrs dwi'n mwynhau trefnu pethau, a mae'n gyfle arbennig i bob un o ni stondinwyr, nid yn unig i gwrdd â priodferched a priodfeibion wyneb yn wyneb, ond hefyd i rwydweithio efo'r stondinwyr eraill. Ydy hynny ddim yn digwydd yn aml iawn, a hefyd mae'n gyfle arbennig i parau priodasol i ddod i weld lleoliad fel Conra. Hiya, I'm Ananda from Wedding Bells at Laura's, and we've come to the Gwneuthurwr Wedding Fair today. We're really pleased to be invited to this, and it's been so busy, and I think it's going to be great for all the little local businesses around. What a fantastic opportunity it was for the brides today to have all our lovely models that are from Aberystwyth and around here with their dresses on, and see all the different styles, not just on the peg. Mae wedi bod yn digwyddiad gwych yma heddi. Fi wedi cael y cyfle i wneud gwallter modelu. Fi'n gweithio yn Fiona yn Aberystwyth, a fi'n cynnig gwasanaeth wneud gwallter ar gyfer y priodas. Mae'n bwysig i cael fy dangos i bobl lleol beth sydd ar gael a pwy sy'n gwneud beth. Hi there, I'm Sally from Sally's Scrumptious Cakes, and today's wedding fair has gone really nicely. Lots of lovely brides and grooms. We do chair cover and sash hire and venue decorations. So we've had a brilliant day. Lots and lots of lovely people have come past and talked to us. We've taken bookings and we've had loads of interest. Helo, Anna dwi, a dwi yma heddiw gyda stondin y siop leol, fel welwch chi fan hyn. Dyn ni wedi creu hampers ar gyfer gwahanol bobl sydd yn mynd i briodasau, fel y gwas priodas, y morynion, mam y briodferch, tad y briodfab. So dyn ni wedi teilwra nhw yn arbennig ar gyfer priodasau. It's been an absolutely fantastic day here in the Conra Hotel. Crowds of people, excited brides and grooms coming through the door. The atmosphere has been brilliant. The harp has been playing, singing, music. Brilliant. Can't ask for a better wedding fair. Heddi'n Lanman Conra, dwi wedi cael diwrnod grêt, ffantastig. Dwi wedi cael rhywun yn bwco'r cart erbyn blwyddyn nesaf, a lot fawr o ddiddordeb yn y cart a yn y llestri. There's a lot of talented people around in this area that want to make the day such a special event. It's likely that you get that person only doing the one event per day. So if it's your photographer, your makeup artist, they're not rushing you to go on to another job. You're here, that's all they're worried about is making your day special. Mae heddi wedi bod yn ffantastig.
Alla ddim diolch digon i'r holl stondinwyr sydd wedi bod yma, yn enwedig y Conrad. Mae pawb mor laid back, a dyna'r math o bobl ydych chi eisiau gweithio iddo chi ar diwrnod eich priodas. Dim stress. Joio. Fal-di-raddle little owl, fal-di-raddle little owl, turum-di-rorum-di